Danas je Sava jedan divan dječak koji je izuzetno dobar đak, koji je izuzetno dobro dijete, praktično negdje te prati svuda i ti možeš s njime svuda. Ali ti kao Crnogorka, kakav bi ti željela da on sutra bude muškarac? Imaju Crnogorke to nešto u sebi, da žele da tog svog sina nekako po svojim nekim načelima kreiraju i naprave ga takvim kakve one zamišljaju da treba da bude. Da li bi ti voljela da on bude taj pravi mačo Crnogorac ili da bude taj senzibilni Sava koji je tebe tako grlio i zaštitio u trenucima? Kako si mi sad postala nezgodno pitanje. Jeste, vrlo. Pa ovako ću ti reći, ja gledam da mu dozvoljavam da bude ono što jeste, prije svega. I, kako da kažem, učim ga da bude dobar čovjek. Uvijek mu govorim da je to najvažnije, da postupa ispravno. I vrlo, vrlo su rijetke situacije da se desi da je drugačije, pa da ja moram da mu sugerišem da tako ne treba, već da treba drugačije. Moj posao sa njim je veoma lak. Zato što on ima puno poštovanja od mene, puno uvažavanja. Sam u stvari prije nekoliko dana morala s njim da razgovaram na temu da ipak je on dijete i ako ga mama uvažava i dozvoljava mu da ima svoje mišljenje, svoj stav i da uvažavam njegove odluke, da sam ipak ja roditelj. Dakle, mi imamo takav odnos da ja stvarno uvažavam njegovo mišljenje, ali meni je to s njim lako. Jer on je jedno zdravorazumsko dijete koje se podizalo u zdravoj, ljubavnoj atmosferi i samim tim što jeste talentovan i vrlo inteligentan, nekako je i emocionalno inteligentan, da tako kažem. To je jako važno za njegov budući život. A kad razmišljam o tome, odnosno nisam razmišljala nikad o tome, nego sad kad me pitaš, ja bih nekako da pomirimo to dvoje, ako može. Jer ipak je on muškarac, ipak je Crnogorac i treba da ima, da kažem, tu jačinu muškarca, pogotovo muškarca Crnogorca. Ali ipak gledam da ima otvoren um, da je, što se kaže, open-minded, da ne razmišljamo toliko na tradicionalan način, pogotovo kad je u pitanju odnos muškarca prema ženi. Nego mi već putujemo, on je već, ne znam, imao jedno sigurno 5-6 letova avionom. Prosto da otvara vidike, razumijete, da ima svijest o tome da kako treba da tretira ženu, kako treba da se ophodi prema sebi, kako da tretira život, kako da tretira sve prilike u životu. To ja mislim da bi našim divnim Crnogorcima ipak dobro došlo da malo otvorimo vidike i da shvatimo da jako je dobro i lijepo biti Crnogorac, da ipak možda treba malo šire da razmišljamo. Pa lijepo si to odgovorila, iako si rekla na početku da je teško pitanje. Ali za sve to svakako je važno, naravno uloga majke, pretpostavljam da je, mislim, nezaobilazna i prije svega ključna, ali koliko je važna negdje i uloga oca i druge strane u svemu tome? Ja mislim da je izuzetno važna. Čak ne mogu htjela sam reći pogotovo za dječaka, ali baš ne mogu to da kažem. Znam da je u ranim godinama djevojčice su puno vezane za očeve, a recimo već od 6. godine, ja recimo volim psihologiju, čitam i dječju psihologiju i što se tiče odraslih naravno, ali znam da od 6. godine recimo pogotovo važan odnos sina sa ocem. Moj suprug i ja smo već drugi put rastavljeni, ali smo dobri prijatelji, imamo veoma kvalitetan odnos i sve se dogovaramo vezano za Savu i njih dvojice imaju veoma divan odnos. To je važno. Jeste. I mislim da je to veoma važno. Nebitno da li su roditelji, da li žive zajedno ili ne. Stvarno mislim da je to neuporedivo manje važno od toga kakav odnos roditelji imaju. Odnos sa djetetom, da. Jeste, i kakav odnos roditelji imaju između sebe i kakav odnos ima svaki roditelj pojedinačno sa djetetom. I tako da mislim da je to veoma važno, jer koliko god ja sam nekako uspjela da pomirim to što nije baš lako, da mu budem i autoritet, a da budem i ona baš njegujuća mama koja će da pruži podršku u svakom trenutku. Ali mislim da je veoma važno isto tako da dječak i djevojčica, ali pogotovo dječak, da imaju tu očinsku figuru na koju će da se ugleda. Tako da ja sam tu napravila po meni dobar izbor što se tiče
tog dijela, tako da je to sve onako kako treba da Ali bude. to jeste izazov. Jako lijepo si to rekla. Dakle, imate odličan odnos i jako je važno da se dogovarate i da prosto je interes je tu, mislim, nije upitan uopšte, interes je dobro vašeg djeteta, ali pretpostavljam da nije bilo ni takav odnos lako izgraditi. Pa naravno da nije. I za to je trebalo mnogo energije. Jeste, kako da ne, pa vidite, sigurno u brojnim situacijama bilo puno lakše prosto dići ruke od svega i reći prosto ili posvađati se i svako svojim putem, jeste, i svako svoj stav i tako dalje, ali prosto vi imate jedan veći cilj. Tako je. Imate jedan veći cilj, imate dijete koje odrasta, koje se ugleda na vas, koje iako smo naravno i mi svi kao individue važni, ali ako smo već stvorili to dijete, onda moramo da smo svjesni svoje odgovornosti što se tiče njegovog odrastanja. I jeste nekad potrebna značajna energija i kao i svaki odnos. Pa znate, sa svojim djetetom pa se posvađate, pa se mimo iđete sa mamom, sa tatom, sa sestrama, a kamoli sa partnerom. I naravno da taj odnos prolazi razne faze, ali bitno je, ja mislim, imati neko suštinsko poštovanje i neku suštinsku, da kažem, ljubav, bez obzira, da kažem, na relaciju, i onda na taj način je sve moguće rešavati puno lakše.